siyathemba ukuthi abezomthetho bazoyisukumela ukushesha ukuphenywa kwalesahlakalo. Bezomthetho baba uhulumende yaqinisa ezevikeleko emakhiweni wayo ngemva kokuboshwa komuntu odumela amafestiri wekhotho yezomthetho sisekelo owaphahla ngenondo namhlanje ekseni. He never even harmed anyone at school. I'm so surprised now when I hear that today Zandile is the one who banned the National Assembly. Umndeni kaZandile Mafe osolwa ngokutshisa iParliament eKapa uthi uyahwayelwa angeke akwenza lokho kanti bazomfunela amagcwetha. From us as a executive committee, the matter goes back to the football department. What's happening there, I don't know. Usesekude nokuphela umraro wokuthwiliswa kwemidlalo yeKaizer Chiefs inyanga epheleleko usihlalo wePSL uDr Ivan Khoza akhanga ufune ukungenelela endabeni leyo. Siyathokoza ukuhlanganiswa zindaba kodwa ke SABC 1 ngesindebele akwande sitshaba sekosi. Amapolisa akateleleke ukuthi adumuze phezulu ukuyelelisa umsolwa oneminyaka ema-36 ubudala ukuthi alise ukuphula amafestiri wekhotho yezomthetho sisekelo eBramfontein namhlanje ekseni. Umsolwa bekasebenzisa inondo ukuphula amafestiri. Umsolwa ubotshiwe ubekwa amacala ukona impahla uzokuvela ekhotho maduze. Akabe ukukhanya kuhle ukuthi abangiswana amafestiri wekhotho yezomthetho sisekelo le. Sehlakalo somsolwa sifaniswa patsi nesomsolwa osaphenywa ngokutshisa iParliament eKapa. Bobabili baqalene namacala aphezulu angaphasi komthetho iNational Key Points Act. We can confirm that we have arrested a 36-year-old man following an incident at Concord in Bramfontein. The suspect was allegedly smashing windows and doors of the buildings. When police arrived, they ordered him to stop, and when he failed to do so, a warning shot was fired. He eventually stopped and he was arrested. Iphiko labahlali bomkhosi kezobulungiswa lithi amacala wokusahlela emakhiwo kahulumende anyaza umthetho nechapuluko yelizwe. Bakhombela imphathiswa zezomthetho ukuthi zithatha amagadango wamsinya ukuvikela emakhiwo yenjamiso zombuso. Lesahlakalo sisibona njengocela phansi kombuso futhi siyathemba ukuthi abezomthetho bazoyisukumela ukushesha ukuphenywa kwalesahlakalo. Siyathemba futhi bazothatha izinyathelo zokuvikela izikhungo ezimqoka ezweni ezifana neParliament kanye nezinkantolo. Umsolwa uzokuvela ekhotho maduze. Abomakhelwana beKapa bakaZandile Christmas Mafe oneminyaka ema-49 ubudala osolwa ngokutshisa umakhiwo weParliament bathi uqeda ukufika mhlapha nje endaweni leya akusikade ahlala. Uthena kavela kokuthoma izolo ekhotho kaMagistrata weKapa uMafe watshela ikhotho bona uhlala ekhaya elitsha eSide B. Ibali lendoda etyholwa ngokutshisa iParliament lingamajingiqhiwu. Bambi bayazibuza ingaba kubanjwe indoda eyiyo kusini. OkaMafe ujemelene namatyala amahlanu aquka ukuqhekeza ngenjongo zokweba, ukutshisa nokuphatha iziqhushumbisi. Ityala lithe lamiswa ukunika umbuso ixesha lokuqokelela ubungqina bebheyile. Umbuso ubufuna ukuqinisekisa indawo yakhe yokuhlala, bajonge ukuba akazobaleka, bajonge nezinto anazo. Abahlali kwindawo ahlala kuyo noxa benamathandabuzo ukuthetha bathi le ndoda akho kudala ihlala apha yaye ixesha elininzi ibizithulela. Because ngingenela kwesasirhoba xa sendimbona phaya ndiye ndime apha ngakula drain ndimjonge eqala uba ngumuntu otheni naluhamba phambi kwami. Xa ndimjonga bandidla tata uphuma phaya. Bethanda ukwenza ntoni ixesha umuntu othanda uklina iyadi unamaphepha umuntu othehleli nje unamaphepha. Benke nambuza komnye umuntu bangutata otheni lona because lo tata ndiyamoyika kathiwa no ufunde kakhulu ngoku uyaqeqa. Umafe uza kuvela ezinkundleni kwiveki ezayo ngosuku lwe-11. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndisekhaya elitsha.
Sisaraga nendaba zokuchiswa kweParlamente umndeni kaMafe uthi uzokwenza konke ekusemandleni nawo uqinisekisa nokuthola ubufakazi bokuthi uMafe umsulwa. uMafe ovela endaweni yeMahikeng ehlagwini yeChingalanga ubotshwe ekuthombeni kwevekele hlangana namacala abekwawona licala lokuchisa nokona impahla. Umndeni lo uthwenyeke khulu nawubona indodana yawo isendabeni ezikhamba phambili ngonobangela wabatsho ukuthi thungele lomakhiwo weParlamente ngomlilo. Umndeni lo uthi uMafe wakhamba ekhaya ngo-2004 wayematorhweni eKapa. Bamhlathulule njengekomedla yodwa bathi umuntu ozibutheleleko ozithobileko nozithuleleko. Really what happens about Zandile, I'm really crossed about that, because from childhood, when I grew with Zandile, Zandile is not a very violent person. He never even harmed anyone at school. I'm so surprised now when I hear that today Zandile is the one who banned the National Assembly. Umnakwabo lukaMafe uzamile Matiwana usilingeke kumbi ngalezi insolo. Wathi kufuze batshelwe njengomndeni bona kuyini ebangela ukubotshwa kwakhe. What I can say, Zandile knows the truth. He's the only one who can tell what happened. Knowing him as a very quiet person, somebody very reserved, somebody who doesn't mix, can't the out. I was shocked. Patricia Delili, as the Minister of Public Works, and Majodina, they should give us a full explanation what happened, because we also need answers. Umndeni uthi uzokufuna isizo lamaqwetha njengoba ukholwa bona uMafe unendwa ngomhluzi inyama angakayidli. Bakhonile ukucima wonke umlilo ochise umakhiwo weParlamente eKapa. Isichema sabonjiniyere beziqo ezihlukeneko bazokuhlola umonakalo nokuthi ungabiza malini kanti iqale ukuthi bathome ngomsebenzi wabo msinyana. Umzila womonakalo odalwe ngumlilo oqhambuke ngentsasa yangecawa kushiyeke kuluthuthu ngaphakathi kwiNational Assembly Chamber. Apha kulapho kubanjelwa khona iindibano ezidibeneyo zezindlu zombini zeParlamente. Usingatha amalungu eParlamente angamakhulu 4 kunye noluntu. Lo mlilo ushiye uninzi lukhathazekile kuqukwa nomntu owazoba esi sakhiwo. I am absolutely shattered, and I mean I find it a great tragedy that a building which in my mind was an anchor point in the whole sort of system of political system of South Africa, where you have this building as a bastion of the democracy, a beautiful building which has become part and become integrated with my life. So I enjoyed it so much working on this project 35 years ago. Ufandelek uthi esi sakhiwo sasihambelana nemiqathango yokhuseleko ngokomthetho. Uthi ofisi kasomlomo yelo xesha yayineglasi ethintela ukuba imbumbulu ingangeni, kodwa yaye yasuswa. IParlamente ithi uphando malunga nonobangela womlilo, umonakalo odalekileyo kunye nokukhuseleka kwesi sakhiwo neendleko uza kuqalisa xa esi sakhiwo sichazwe njengesikhuselekileyo sinikezelwe kwiqela lophando. Tinglulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ingcenye yokuthoma yombiko wekomishini ephenya izwangobatsho yokulinga ukuthumba kokulawulwa kombuso ithole ukuthi usihlalo we-SAA uDudu Myeni ubelawula ibhizinisi yabo Flyile ngokusaba, ngokuthuselwa kunye nangokufihla nangokungabaza. Umbiko onikelwe umengameli uCyril Ramaphosa izolo uveze ukuthi ukufika kaMyeni kubonakele kukhuphuka kakhulu ukusetshenziswa kwemali budlabha, ubukhohlakali kunye nokunwarana kwamalunga webhodi. Ichini iphakamise ukuthi iphiko elidla impahla lephiko lezokuthuthuswa komphakathi bona liqinisekise ukuthi iyabuya yonke imali edliweko netholakele ngokungemthetho kwa SAA. Chairperson, may I not respond to the question so that I don't incriminate myself? Usihlalo walokhe webhodi kwa SAA uDudu Myeni uragele phambili nokuba ukusebenzisa ilungelo lakhe lokuthula angatsho litho ngaso sonke isikhathi nabeka vele phambi kwekomishini kaZondo.
Ikomishini le sele ilalela amacala adlule emakhulu solo kwangohobo ka 2018. Umbiko lo ungenelele khulu phezulu kosihlalo webhodi walokya we-SAA uDutumiyeni kuye nobufakazi abethule eminyakeni edluleko. Imbiko ifumene ukuthi ukufika kwaMyeni njengosihlalo webhodi kwa-SAA kuye noyakhe Khwinana ebeka ngosihlalo wezesitechnique kwa-SAA kuze namajuguluko amaningi atshengisa imichapho nokungasebenzi ngefanelo. She has been found wanting, especially with the way she managed that airline and how funds have been flowing from other entities through to the Jacob Zuma Foundation, from the province of the Free State. There are a number of areas where she needs to be held accountable. Umbiko uthi izinto zichiphirike ekuthomeni kwaka 2014 ubunengi bamalunga webhodi nawaza kungongoyela ngobuholi bukaMyeni kungqongqoshe walokya wezamabhizinisi ombuso uMalusi Gigaba. Umbiko lo uveze ukuthi nangaphandle kokuqakatheka kwendaba le uMyeni akhe ngabizwe azoziphendulela mayelana nayo. The ministers who were involved must also face accountability legally, and we must ensure that once the investigation takes place, because it was clear that there was a dereliction of duty. Iphenywe liqale khulu ngehlangothini lezemali ezithethwe yi-SAA nezinye inkampani esebenzisene nazo. Ikomishini ithi kwavele kwabonakala ukuthi kunekohlakalo nobukhwabanisa obenzakalako kwa-SAA ebenzeke khulu ngehlangothini leziko elisiza ukukhupha nokuletha insiza kile kampani elawulwa mbuso. Umbiko lo uveze ubukhwabanisi nekohlakalo ebenziwe nguMyeni noKhwinana eminyangweni wezesitechnique kanti uveza nokuqakatheka kwendleko zekomishini eqale ukugolwa kwelawulo lombuso. Ngokuya kombiko wekomishini akalahleka amamiliyoni wemali yabantu ababhadela umthelo kwaphela kodwa konakele nemisebenzi yabantu abaphathi balimali emoyeni bekwathinteka kumbi nempilo yabantu ngonobangela wokuhlokeka kwemisebenzi. Ngokuya ko-SA Express ikomishini iba ukuthi kubekwa amacala yonke iminyango kahulumende nemphathimandla zombuso kuye nabasebenzi bangeqadi abathindekako ekuzitapeleni ibhizinisi yombuso le. uVivian Nathasen omphathi weNeo Solutions utholakele ukuthi usola ngokuthindeka ekukhukuthiseni 9.9 million rands eyamukelwa yikampani Cornec lapho ekuthiwa bekenziwa ibhizinisi elingasemthethweni nohulumende weNorthwest. When they do make the decision to prosecute, they do so on the basis that they have a solid and reasonably winnable case. Ikomishini le iragele phambili nokuthi batsho iphiko lidla impahla etholakele ngokungemthetho lithatha amagadango mayelana nemali nepahla etholakele ngokungemthetho. Nakumabubulo wonke wombuso SAA, SABC, Transnet imali zombuso vele zidliwe ngokomthetho. Mara yokubana zizokubiselwa leyo awangithembi iphephe demani embusweni abazanke abakhona abantu bazoziresignela ngamunye ngamunye. Mina ngokuya ngami ngithi imali leyo ngathana iyabuya bayibuyisele kubanikazi. Bekungamelanga ukuthi kudliwe imalikazi engakho. Bonke laba abadla imali le ngithi mina ababotshwe. Sayivele sayibona leyo ukuthi eSAA ikhona imali edliwe dedengu namkha ebetshiweko inumsayalo kakhulu ngendaba le ukirikijana abantu abaningi balahlekelwa mbereko so faneke ibuyele imali leyo ibuyiswe namkha abanye faneke babotshwe nekufanele babotshwe abantu bahlalela ukuzibhadela imali eningi la ngapha abantu bekhethu balahlekelwa mbereko ayidliwe impahla mangabe yadliwa mhashi ngiyathokoza njengoko ikhutshiwe ingxelo yokuqala ngumongameli lithi mna ndilindele iNPA inyuse ikawu siqalise umsebenzi wayo sifuna ukubona abantu bebanjwa bebuyisa imali karhulumente. Iphiko elidla abantu impahla alenze umbereko walo bonke abantu abathintekako kulendabeni le abadliwe impahla urhulumente akwazi ukuthola athole leyo mali ibuyele esikhwameni akwazi ukuthumela insetshenziswa ebantwini kuzaba sifundo ngiyacabanga nakabaningi ukuthi akwazi ukudluma lo mbuso kophelele khona lapho government uza kulandelela bekakuthole. Umbono ngewakho mbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wakho. Kanti ke nasibuya entolo. Comrade Lena was a force to be recognized and a reliable force in our cause. Inkhulumi bezidlegana zibuka ubuntu benithandani zakwamalaji ezilele ubuthongo basafuthi ngemva kwengozi yendlela ekonzweni yesikhumbuzo sazo.
Sisaraga nendaba na uqeda ungena siyakwamkela ukhethe kuhle. Umeyara ongasekho ephasini weMalahleni uLina Malaji ukwakwazelwe ngokuletha umehluko endaweni zeMalahleni ngendaba yokuletha izenzelwa ezivela kuhulumende ebantwini. Inkhulumi bezidlegana ekonzweni yesikhumbuzo sakhe zithi uyichugululile khulu iMalahleni. uMalaji ubhubhele engozini yekoloyi nosobentwa bakhe usipetlele eMalaji ngoSonto ebusuku. Imimoya beyiphasi yehlile. Bahlangene ekonzweni yokukhumbula uLina nobaba wokwakhe uSpitlile Malaji. Kubukwa ikhono lomsebenzi wabo bobabili. Amalunga womndeni wabo athi bebazithobile kuyo wonke umuntu banehlonipho. Kwisashedi ka lapeng le batswala baka ba re tlo dula rena le Lina ka mehla le ka matjatji. Lina ha se mo mmerekong, she will never use asset ya state. Umasipalata uthi lobe umphathi obekazimisele emsebenzini wakhe. Uma uLina Malaji ukhamba nje bekabamba ihlandla lesibili esikhundleni sobumeyara kumasipalata weMalahleni. The shining stars to shine brightest coming from the city of Coal, and we shall forever cherish her contribution to the development and improvement service delivery of the city and the region. Isehlakalo senzeke eVerina endleleni iR544 eya eMalahleni. Nabe babuya emnyanyeni kasihlalo weANC esiphandeni seNkangala uSpeedy Mashilo. Until tonight, when they said, "Hey, Ratsama," myself and my wife will usher them to the car, and they drove. Bongazimbi bayobulungwa ngoSonto. Namhlanje kulungile asihlanganeni godi ngokuzako busa imathebula sela khona nobujamo bezulu umusa wenkosi usanele sonke.